دم باش خوندکارن هیجا از ماموستا شموس محمد بورما برانش جواکناسی آمادهی دو. وانه اما ایرو جبش سسیا لسر چبونا جواکیه. چبونا جواکی واتیا تکیلین دنابرا کم سازی رخصتن و اندامن ویدهیه. واتیا چیه مگو تکیلین دنابرا کم سازی رخصتن و اندامن ویدهیه. تکیلیا دنابرا کم سازی رخصتن و اندامن ویدهیه چبونا جواکی چه دبه. تکیلین مروفان به هفره دبن صدما چبونا کمان. دما کم مروف تکیلین خواه به هفره دکن کم چه دبه. مروف ده انجام تکیلیان ده کمه چه دکه. کم جی سازیان پکتینه. کم سازیان پکتینه. دما کو کم هبه سازیان خواه چه دکن. چبونا جواکی اوه کو جی یکبونا سازی و کمین ده انجام تکلی مروفان ده درکتیه هولی. چبونا جواکی مگو چیه؟ یکبونا سازی جی یکبونا سازی و کمین ده انجام تکلی مروفان ده درکتیه هولی. چبونا جواکی ده انجام دو هیمانن وکه چبونا فیزیکی و چبونا چاندی ده پیک ته. چبونا فیزیکی و مگو چبونا جواکی جی فیزیکی یا چاندی پیک ته. یا فیزیکی چیه؟ یا فیزیکی خوزا و شینین گند و بارجاران تایبتین اردنگاری و هر وکی دنه. خوزای شینین گند و بارجارای تایبتین اردنگاری و هر وکی دنه. تشتی گرداین فیزیکین. مگو چیه؟ خوزای شینه یه گند و بارجارا شینه یه گند و بارجارا و تایبتین اردنگاری جی وان پکتین. لی چبونا چاندی تکلین جواکی ستاتو رست نرخ نرم و سازین جواکیه. چبونا چاندی چیه؟ تکلین جواکی تکلین دناوا جواکی دی دناوا کسان ده چه دبه ستاتو رست نرخ نرم هر وکی دن رست نرخ نرم جوان پکتین. اف چبونا چاندیه. آلیه چبونا جواکی یا فیزیکی هر دم باندور لرخستنا جواکی کریه. آلیه فیزیکی باندور لرخستنا جواکی کریه. رخستنا جواکی دبن باندورا چبونا فیزیکی ده مایه. میناک جواکا گند لهرمن چیایی شنه نوی کمن لی یا لهرمن دشتایی زیده تره. باندورا اردنگاری دورده دیاره. یا گند شنه نوی کمن یا باجار شنه نوی پر جبر چه جبر خوزای آوی اف وی تشتی لسروان فرض دکه. گرینگی آوی که جعالی جواکناسی و چیه؟ جبر شرط و مرجن فیزیکی ین خوزایی گندن کو لهرمن چیایینه دبارا خواز زیده تر به چی دکن؟ بلاوروانی چاندنیه دکن و گندن کو لدشتینه جبر شرط و مرجن دستدایی دبارا خواه بهتر به بازرگانی پیشاسازی و چاندنیه دکن.
guhertin di xwezaya gundan bi xwe de çêbû. Gundên mego li çiyane ne wek gundê li deştê dijîn. Giringiyeke cuda ya civaknasiyê jî ev e ku gund û civakên li herêmên çiyayî ji ber ku di nava xweza û çiyayan de bicih bûne, destê şaristaniyê kêm gihaştî van deveran. Şaristanî yan jî dagirkerî yan jî desthilatdarî zû bi zû derbasî van deveran nebûye. Di encamê de navaroka xwe ya civaka xwezayî parastine. Gundên çiyayî di navaroka xwe yan jî xwezaya xwe civaka xwe navaroka civaka xwe parastine. Li hember gund û civakên deştê, gund û civakên çiyayî bandora şaristaniyê ya xirabker li ser wan kêmtir e. Ji ber vê yekê civaka çiyayî ji aliyê hişmendiya serdest û şaristaniyê ve hatine dûrxistin. Ambala xwe bidêne piranî fîlosof, civaknas, hetanê bi weka pêxember tên naskirin, her tim xwe li deverên çiyayî digirin, li şikeftekê di hundirê çiyayekî digirin ji bo ku ji civakê dûr bikevin, ji hişmendiya desthilatdarî û ya ku xirabker piçekî dûr bikerin. Çêbûna civakî û têkiliya wê bi şêneyan re. Çêbûna civakî têkiliyan wê bi şêneyan re. Çi têkilî bi têkilî di navbera çêbûna civakî û şêneyan re heye. Taybetiyên demografîk yên şênî yên civakî bandorê li awayê çêbûna civakî û têkiliyên wê dikin. Taybetiyên demografîk yên şênî mirov bi taybetiyên xwe yên civakê çawa dike bandorê li çêbûna civaka xwe û têkiliyên wê dike. Erdingarî û civak risteke erînî li ser civakîbûnê ya mirov dilîzin. Erdingarî û civak risteke erînî li ser civakîbûna mirov dilîzin. Zêdebûna şêneyan encameke fîzîkî ya civakbûnê ye. Ji ber civak her tim fire dibe, mezin dibe, zêdebûna şêneyan encameke fîzîkî ye. Mînak mirov karî bû berî 3 milyon salî ji ber şert û mercên dezdayî xwe ji piramîdan qut bike û bi civakbûnê re herrikiye 4 aliyên cîhanê. Her wiha nêzî 12,000 sal beriya zayînê şoreşa çandînî û lawraniyê di şert û mercên destdayî yên li Mezopotamya jor de dest pê kiriye. Bi destpêkirina serdema kevirî ya nû ya nolotîkê re ji ber derfetên aborî û çandî yên zêde cara yekem vê erdêngariyê teşeya kilanê di vê erdêngariyê de teşeya kilanê hatiye derbaskirin. Di van mercan de zêdebûna şêneyan di dîroka mirovahiyê de cara yekem teşeya hozan girtiye û ji teşeya kilanê cuda bûye û gund ava kirine. Dema ku hoz çêbûne, dema ku zêdebûna mirovan çê dibe destpêkê wek kilan jiyan dikin, zêde dibe hoz, çend kilan tên ba hev, hozekê ava dikin, bi ev hozaya gund ava dikin, di şoreşa nolotîkê de. Piştre dema ku şer û desthilatdarî dagirkerî bi ser wan de tê dibin êl ji bon xwe biparêzîn. Piştre heger dagirkerî û desthilatdarî bi ser wan zêde dibe dibin konfederasyona êlan. Weteya vê yekê pir eşkere ye. Mezinbûna civakê heger ne li dijî civakîbûn û xwezayê be bi civakîbûnê re ne nakokiya çê nake. Di vê mijarê de nêrîna civaknasiya pozitivîst a hişmendiya serdistan çi dibêje? Dibêje li cihên weke gundan ji ber şert û mercên erdêngariyê ji ber şert û mercên erdêngariyê şêneyên wan kêmtirin û têkiliyên di navbera wan de navbera wan mirovan de germ e û rasterast in, eşkerin rast in, zelal e. Lê cihên ku şêne lê zêde dibe bajar yanî lê hene têkiliyên mirovan fermîn e. Belkî mirov cîranên hev bin ama hev nas nakin. Têkiliyên wan hev tune. Ji ber çi liberalîzma hatiye ava kirin yan jî hişmendiya ku li ser civakê hatiye ferskirin nahêle ku tu heta li xwediyên xwe li xizmê xwe li mirovê xwe xwedî jî derkeve. Ev dahurandin rastiya heyî di hin milan de berova jî dike.
جبر پوزیتیویزم بخواه دما گود خوازه همو سربورین خواه تجربه خواه سر جواک چه بکه و چه خیر نبیشه جواک تکیلین گرم دناوان دهنه اما دورده دخوازه دیار بکه وقتش تکینون دنرخینه اما او راستی خواه زلال دکه دورده دبکو کمبونا شنیان یانجی زیدبون آوان باندوره که لتکیلی مرومان بکه لی باندوره نینی لی جواک بونی ناکه جبر وی که جواک که کو سنج و کفنشوپین خواهین کو جواکی بونی به هز دکن قد نبوبه دکاره جیانه که کومینال و آزاد بدومینه میناک کردن کو لباجارن دروی کردستان جیان دکن وک استانبول، شام، برلین هر دوره کو کرد لی آنا بلاف دبن جویره دبن میناک چما جبر او جواکا کرد آلش دروی کردستانی هر تم کفنشوپی خود پارزن تکیلین خواه و چند خواه دوان دورانجی د پارزن دوناوا جواکا خواه را دمینن و جواکا خواه را دبن یک چبونا جواکی و تکیلی آوه به گوهرینا جواکی را چبونا جواکی و گوهرین آوه به تکیلی جواکی را هر جواک خودی چبونه که خسره به تنها سری خواه خسری یکش خورد گره و لسر بیوی اساسی خواه آواد که دناوا وی چبونه ده همو سازی و ریخستن و ریخستن یعنی همو سازی و ریخستن گوهرین نکی به آوای هفسنگ نشان دادن اگر هم سازی و کم نکاربن ارکن خواه پیک بینن اگر هن سازی و کم نکاربن ارکن خواه پیک بینن هفسنگی جواک خراب دکن چما اجبر بنگهن بنگه جواک بنگه چیبون جواک ده جه دگرن در انجام ده لجهن سازین کو دبن صدم خراب بونا هفسنگی جواکی سازین نو ین کو هفسنگی جواکی پکتینن او پیوستی جواکی به وان هیا در کون هوله اف گوهرتن او و گوهرتن جواکی نمرجا کو هر دم ارینی بن دبکو انجام نینیجی بدن د قیرانان ده یعنی او پرزگری که مزین یم سری جواکا را دبن ام بیشن شورشان ده د پفچونان ده کیجان بشن جواکی زیده بریخستن کریبن او بسر دکوین او تشیه که نو ددن جواکی چبونا جواکی و تکلیه اوه به پرگالین جواکی را پرگالین جواکی یعنی سازین جواکی د انجام هن پیدوین جواکی و تکلیین ویده در کون هولی جبر پیدوین جواکی پیوستین وان بوان هنه در کون هولی پرورده مالبات رامیاری آبوری اول و هر وکیدن دنابرا بشین کو پرگالین جواکی پیکتینن ده تکلیه که ارکی هیا میناک دنابرا سازین گل و دبستانان ده تکلیه ارکی هیا به واته کدن پرورده اندامین کرهاتی آماده دکه همو ریخستنین جواکی هن پیدوین خواه جه کارین کو سازی پیر آدبن به دست دخن. به وی رنگی وانه مبدایی بو امی پرسی خوی نخاندنی به هفره چاره سر بکن. پرسا یکم چیبونا جواکی چیه؟ و جه چی پیکتی. مگو چیبونا جواکی او کو جه یکبونا سازی او کومن د انجام تکلیه مروان ده درکتیه هوله چبونا جواکی د انجام دو هیمانن وکه چبونا فیزیکی و چبونا چاندی ده پیک ته یعنی پیک هاتیه پرسا دوا چما گوند جواکن کو له هرمن چایی جیانه ناوروکا خیا جواکا خوزایی باش پاراستنه جبر شرط و مرجن اردنگاریه کو او ته د دجین زو بزو نهشتیه کو دستلاداری در باسی ناواوه ببه و دست دینه لسر نرخینوان یعنی جواکوان زو بزو خراب ببه پرسا سیا نرینا جواکناسیا پوزیتیویست آجبو چیبونا جواکی و تکلیه اوه بشینه آن ره چیه؟ او نرینا وان ده بجه لجهه انکو مروف یعنی جهه گندا گنده دور جبر شرط و مرجن اردنگاری شینه انوان کمترن و تکلیه نابر آوان ده گرمه لیل جهه دن یکی یه شینه انوان زیده وک باجار تکلیه انوان فرمینه پرسا چارا رستا سازی و ریخستنه یاد چیبونا جواکی ده دیار بکه مگو همو ریخستنه جواکی هن پیدوی انخواه
ji karên ku sazî pê radibin bi dest dixin. Rista sazî peydakirina tiştên pêwîst ji bo civakê ye. Wana emel vê dekê dayî bû bimên kêf û xweşî heta waneyeke nû.